Dobrodošli u početni modul Foton škole fotografije. U ovoj lekciji ćete naučiti kako da podesite parametre snimanja da biste dobili optimalno osvetljenu sliku. Ekspozicija je stručan termin za količinu svetla kojom se gradi slika. Proces učenja fotografije može otpočeti na više načina, a mi ćemo se držati tradicionalnog po kojem se kreće od najtežeg, potpunog ručnog podešavanja parametara snimanja. Jedino izoštravanje ostavite da bude autofokusno. Tako će vam postati jasno kako aparat razmišlja, šta se dešava unutra, šta znače brojke na njemu, pa umjesto on da stvara sliku, to ćete činiti vi. Nije u pitanju da je manuelni režim najkreativniji, što u nekim slučajima i jeste tako, već ćete kroz njega naučiti kako radi jedan fotosistem u pravljenju slike, kako svetlost učestvuje kao gradivni element. To će vam kasnije znatno pomoći kada budete samo kontrolor nad bržim modovima zasnovanim na automatici. Krećemo od najtežeg. Pronađite manuelni režim ili mod snimanja koji se kod svih firmi isto obeležava slovom M. Naoružajte se strpljenjem i upornošću, neće ići lako, ali sam zato ja tu da vam pomognem i budete sigurni da će nakon izvjesnog vremena to krenuti. Ako vam kojim slučajem bude pretežak ovaj pristup, zanemarite manuelni mod i koristite poluautomatiku A ili AV, koju ćemo kasnije objasniti, a težište svog snimanja preselite na likovnost i komunikativnost slike. Možda ćete tako imati više volje da se zarazite fotografijom, a tehničko usavršavanje ostavite za neke raspoloženije trenutke. Većina fotoaparata posjeduje točkić za brzu promjenu režima ekspozicije i treba ga samo podesiti na M. Kod Fujija cijela ova skala se odnosi na manuelni mod, a kod nekih morate stiskanjem dugmića da to pronađete. Uzeo sam jedan od školskih fotoaparata pokušavajući da sada budem početnik. Izašao sam na ulicu jer je snimanje pod dnevnim svetlom mnogo lakše za početnike i napravio prvi snimak. Odmah primećujete da je previše taman. Došlo je do zapušenja najtamnijih tonova. Scena se ne vidi najbolje. Zastupljenost prazne crne pokazuje plavi marker. Primetio sam da aparat posjeduje neki točkić, malo sam ga provrteo i ponovo škljocnuo. Sada je pa presvetla. Došlo je do pregorevanja najsvetlijih tonova. Slika opet nije u punoj vizualnoj rečitosti. Zastupljenost prazne bele pokazuje crveni marker. Vidim ovdje neku skalu sa crticom koja trčkara po njoj kako mašem fotoaparatom. Učini mi se logičnim da je dovedem na nulu. Ponovo sam škljocnuo. Sada je slika korektno osvetljena. To isto mi se dogodilo i sa noćnom scenom. Bilo da snimate scenu sa jakim dnevnim ili slabim noćnim svetlom, uvek možete da napravite mračan, normalan i presvetljen snimak. To znači da fotoaparat ne pravi sliku celokupnim svetlom sa scene, već jednom dozom. Ilustrativno, svetlo možemo da uporedimo sa vodom. Dan je bazen, noć je bure, fotoaparat je slavina, a doza je posuda u koju sipamo vodu. Posuda može biti preporučljivo napunjena, nedovoljno ili da preliva. Ta posuda u fotoaparatu se zove ISO parametar ili standard. Pronađite u vašem fotoaparatu gdje se podešava ISO vrednost. Najčešće postoje posebni dugmići za brzu regulaciju ISO vrednosti. Ali možete i u meniju da dođete do te opcije ili stiskanjem dugmeta za brzi meni. Neki modeli su predvidjeli dugmiće kojima možete sami dodati funkcije po sopstvenoj želji. Tako sam ja na mom Fujiju X-T20 dodao ISO komandu na ovom FN dugmetu. Tipične vrednosti koje vam ISO nudi su celi brojevi koji se duplo umnožavaju. Naravno možete podesiti i međuvrednosti.
najčešće kreću od 100 ili 200, retko kada od 50. Gornja granica zavisi od kvaliteta senzora i klase fotoaparata. Šta znače te vrednosti? One određuju sa kojom količinom svetla će se napraviti slika. ISO je znači direktor u maloj firmi fotosistema. On je nalogodavac i javno saopštava koliko je potrebno svetlosti da se zabeleži lepo vidljiva slika. Taj njegov zahtev očitavamo na skali svetlomera. Ako je crtica u minusu, kao ovde, slika će biti tamnija, stručno rečeno podeksponirana. Ako je na nuli, bit će optimalna, ako je otišla u plus, bit će presvetljena, stručno rečeno preeksponirana. Crtice na skali nestašno skakuće kako mrdate fotoaparat jer pri svakoj promjeni kadra je drugačija svetlost, pa je važno da gledate gde se ona zaustavila samo na onom kadru koji želite da snimite. Primećujete ovde cele brojeve i trećine. Celi brojevi označavaju relativne svetlosne jedinice i obeležavaju se sa EV. Ovde se crtica zaustavila u -2 EV-a. To znači da je slika podsvetljena za 2 stepena. Nakon par sekundi svetlomer se gasi, nestaje crtica, pa da biste je ponovo aktivirali morate ponovo da blago stisnete okidač. Skala svetlomera se pojavljuje na 3 mesta. Ako imate tražilo, najvažnije je da naučite gledanje kroz tražilo i tada se skala najčešće nalazi dole ili sa strane. Zatim ta skala se pojavljuje na malom pomoćnom displeju i naravno na glavnom displeju ako snimate preko živog prikaza slike. Kako crticu doterati na nulu? U ovom manuelnom režimu to morate učiniti vi preko 2 dobavljača svetlosti koji se zovu blenda i eksponiranje. Kako radi ceo fotosistem? Motiv koji fotografišemo uspevamo da zabeležimo zahvaljujući svetlu koje se odbija od njega. Ono prolazi kroz objektiv, a time mora da prođe kroz neki otvor u objektivu koji je poput cevi. Taj otvor se zove blenda. Zatim, kada padne na senzor, mora da prođe neko vreme tokom kojeg traje beleženje slike. Vreme osvetljavanja senzora je realno vreme izraženo u sekundama ili češće delovima sekunde i zove se eksponiranje. Napravite razliku između ovog termina eksponiranje, koje je realno vreme osvetljavanja, i ekspozicije kao ukupne količine svetlosti. Pronađite na vašem fotoaparatu gde se nalaze komande i gde se očitavaju vrednosti za blendu i eksponiranje. Uz broj blende najčešće stoji slovo F. Na glavnom displeju eksponiranje se prikazuje kao razlomak, a u pomoćnom i u tražilu kao skraćena verzija jer nema dovoljno mesta. Pogledajte kako se menjaju njihove vrednosti. Kod Canona i Nikona se to obavlja putem točkića. Uglavnom je jedan napred, nadohvat kažiprsta koji okida. Na ovim modelima se tako menja vrednost za eksponiranje, a na Nikonu vrednost blende. Zadnji točkić je kod Canona drugačije izveden, a sa njim se vrte brojevi blende. Evo i zadnjeg točkića na Nikonu koji menjate eksponiranje. Kod Fujija su sve ove vrednosti za manuelni režim, podešavanja eksponiranja, a blenda se menja okretanjem prstena na objektivu. Na taj način je Fuji zadržao stari tradicionalni način rukovanja iz analognog perioda što je lepo uklopio u retro dizajn. Kako se sve ovo o čemu sam do sada pričao koristi u praksi? Objašnjavanje je oduvek predstavljalo pedagoški izazov jer se parametri snimanja usklađuju na osnovu iskustva i osjećaja kojeg početnici nemaju. Zato ću za ovu priliku pozvati moje slikarsko iskustvo jer sam na studijama Fakulteta primenjenih umetnosti crtao i slikao. Sve je išlo u više faza ili slojeva. Najpre sam radio skice. Ta reč skica je idealna da zatvorimo prvi krug ovih parametara. Oni koji su bili na primenjenoj akademiji prepoznaju prosto zaštitna lica ove ustanove, Kostu, Grka i Ljubu, koji su decenijama pozirali mnogim generacijama pa čak i mojim profesorima.
Ljubav je bio neobično niskog rasta, disproporcionalan, pa je bio izazov za crtanje, posebno ovako u nekim skraćenjima. Slike, nažalost, nisam sačuvao jer su bile velikih dimenzija. Ovdje su radovi uglavnom manjeg formata, sem ove dve klasične studije ugljenom na pak papiru na kojima su Ljuba i Toma, dimenzija 100x70 cm. Ovaj rad sam kao nedovršen izabrao da vam prikažem faze mog crtanja. Tako ću ja sa vama učenje ovih tehnikalija podeliti u 4 faze. Crvenu, žutu, plavu i zelenu sa priraštajima zahteva, a time i sve većim komplikovanjem. U ovoj lekciji ćemo proći prva 2 sloja, a u sljedećoj ostala 2. Ići ćemo korak po korak, baš kao u crtanju i slikanju gdje sam polazio od skice, potom nanosio osnovnu podlogu, pa preko sljedeću i tako dalje. Nemojte odustati. Verujte mi da svako može savladati ove tehnikalije i tek onda ulazite u čarobni svet slika u kojem vas čekaju likovni izazovi, pregršt emocija upakovanih u vizualne forme, veliko zadovoljstvo kreativnim ispunjavanjem, ma prosto ne možete da verujete koje sve izražene potencijale jedna slika može da nosi u sebi. Tehnika nije cilj, ali što je bolje budete poznavali, to ćete sebi obezbediti bogatije mehanizme i rečnik za vizualno izražavanje. Na raspolaganju ćete imati više opcija za kreativno razmahivanje. Hajde da kažem da je sada prvi zahtev da fotografija ima samo optimalno svetlosti u sebi. To je crveni sloj. Ovo shvatite kao skicu. Imate samo jedan zahtev. Najpre podesite ISO na osnovu procene ili grubih smernica koje vam dajem. Celu ISO skalu sam podelio u 3 kategorije. U prvoj kategoriji imamo snimanje sa najvećom količinom svetlosti i tada postavljamo niske vrednosti za ISO od 100 do 400. Pri lepom sunčanom vremenu, kada je sunce jako, vrednost za ISO je 100. Ako je vreme oblačno, možete malo da podignete ISO na 200 i kako se dan polako smiruje da podižete ISO na 400, eventualno čak i na neke veće vrednosti u smiraj dana. Srednje vrednosti za ISO najčešće se postavljaju onda kada obavljate snimanje pri veštačkom osvetljenju, a to je najčešće unutra. I na kraju visoke vrednosti kada nemate dovoljno svetlosti, a to su sve situacije koje su mračne, na koncertima, u pozorištu, zatim snimanje sporta unutra u halama, snimanje portreta pri noćnim lampama itd. Kada ste podesili ISO na nivou skice, uperite objektiv u vaš motiv snimanja, blago pritisnite okidač kako biste aktivirali svetlomer, pogledajte gdje se crtica nalazi na skali. Svaki okidač fotoaparata je dvostepen. Kada blago pritisnete okidač, tada se aktivira svetlomer i autofokusni senzori, a kada stisnete malo jače, tada aparat okine. Vrtite potom vrednosti za blendu i ili eksponiranje dok ne doterate crticu na nulu. Kada uspete u tome, okinite. Možda je slika u svemu dobra, ali postoji verovatnoća da je mutna bez obzira na optimalnu osvetljenost. Oštrina nije zahtev u ovom sloju. Taj problem ćemo rešavati u sljedećem sloju. Vidjeli ste da možete na različite načine crticu dovesti na nulu. Vreme je za novi sloj i dublje upoznavanje sa blendom i eksponiranjem. Blenda je otvor u objektivu. Fizički se realizuje najčešće pomoću listića koji omogućavaju njeno sužavanje i širenje kao što to čini zenica u oku. Treba naučiti napamet bar ove navedene celostepene vrednosti, jer postoje i međuvrednosti. U svakom fotoaparatu se mogu podesiti te međuvrednosti da idu po pola ili po trećinu stepena. Ne morate ovu formulu da znate. Ona objašnjava poreklo brojeva da se svaki sljedeći dobija množenjem prethodnog sa korenom iz 2. Pa pošto je površina kruga u pitanju, taj sljedeći broj ima duplo manju površinu nego prethodni. Ono što je važno i što se mora zapamtiti jeste da mali brojevi predstavljaju velike otvore i obrnuto. Veliki broj predstavlja mali otvor. Idući od neke srednje vrednosti, smanjivanjem brojeva otvarate blendu, a podizanjem tih brojeva blenda se zatvara. Na analognom fotoaparatu Minolta SRT 303 možemo da vidimo kako blenda radi.
od punog otvora 1,7, zatvaramo sa po pola stepena, sve do blende 16. Eksponiranje je realno vreme osvetljavanja senzora i pokazuje koliko kratko ili dugo se gradi slika. Ovdje imate celostepene vrednosti sa naravno podesivim i međuvrednostima od po pola ili 1/3 po želji kao i kod blende. Trebalo bi da naučite ove brojke. Primetite da je skala celostepenih vrednosti eksponiranja znatno duža od skale blende. I ove vrednosti sam podelio u 3 kategorije, na niske, srednje i visoke brzine. Srednje se najčešće koriste u praksi. Postoje izvesne nesuglasice oko termina eksponiranje, u upotrebi je više naziva, pa i oko toga šta znači oboriti ga ili podići, pošto je u pitanju najčešće razlomak. Mi ćemo se uvijek držati samo ovog termina, skraćeno ga obeležavati sa expo, a kada kažem oborite expo, znači ići na niže brzine, a podići na više. Mehanizam koji treba da obezbedi podešeno vreme se zove zatvarač. Ako bismo izuzeli neke veoma skupe tipove zatvarača, kao što je na primjer centralni kod Hasselblada, danas su najraširenija 2 tipa, a neki modeli ih imaju oba kao Fujifilm X-T20. Obeležava ih sa MS i ES ili samo M i E, početnim slovima za mehanički i elektronski zatvarač. To nije pravi mehanički sistem kakav je postojao u analogno vreme i koji je energiju dobio zatezanjem opruge, pa je mogao da radi i bez baterije, već kombinacija, hibrid mehaničkih zavesica i elektronskog kola koje komanduje zavesicama. Prednosti ovih hibridnih mehaničkih zatvarača koje danas imamo na raspolaganju su dobar i pouzdan fotozapis u svim situacijama, pa vam preporučujem da vam on bude uobičajeno namešten. Elektronski zatvarači su se razvili usled potreba u videoprodukciji i oni će se automatski aktivirati kada uključite video snimanje. Kada rade pri fotografisanju, u odnosu na mehanički, obezbeđuju visoka eksponiranja, mogu biti potpuno nečujni, što u nekim situacijama znači kada snimate u pozorištu ili neke divlje životinje, ali stvaraju distorzije oblika kod motiva u pokretu. Industrija radi na otklanjanju ove mane i primećuje se napredak po tom pitanju. Evo jednog pravog mehaničkog zatvarača iz analognog perioda na modelu Minolta SRT-303. Njihova mana je bila što nisu mogli precizno da omoguće duže eksponiranja, pa su se uglavnom zaustavljali u niskim brzinama do 1 sekunde. Evo 1 sekunde. 15. deo sekunde. Veza između blende i eksponiranja se često slikovito predstavlja primjerom sa posudom koja se puni vodom. Ista zaprimljena posude, koja je u ovom slučaju ISO vrednost, može se napuniti brže uz širi mlaz vode ili sporije uz uži vodeni tok. Broj kombinacija samo za jednu situaciju koja se snima pod istom ISO vrednošću je veliki. I sve one dopremaju istu količinu svetla da slika ima optimalnu svetlosti u sebi. Ako tome dodamo da možemo menjati vrednost ISO parametra, da postoje i međuvrednosti sa po trećinom između svakog celog stepena, onda se broj kombinacija drastično uvećava. Nalazimo se na vrhuncu ludila sa brojevima i možda vas već počinje boleti glava. Kada imate previše stvari u kući i ne možete više normalno da funkcionišete, rešenje je da napravite prioritete, gomilu toga da bacite, a jedan deo da sklonite u podrum. Tako ćemo i mi, postavit ćemo prioritetne zahteve, primenit ćemo redukciju, a nešto ćemo odložiti za sljedeći čas. Ići ćemo kako sam vam obećao po slojevima i verujte mi da ćete naučiti. U žutom sloju ćete naučiti kako da snimate statične motive. Zahtevi su da imamo optimalno svetlosti u fotografiji, da slika bude oštra, a da pritom štedimo na ISO vrednosti. Od redukcije primenit ćemo sljedeće. Odbacit ćemo sve motive u pokretu i snimat ćemo za sada samo statične motive. Kao i kod prethodnog sloja, najpre podešavamo ISO. Zašto sam ovdje pomenuo štednju ISO vrednosti?
Na visokim ISO vrednostima slika se pravi sa slabom količinom svetla, pa sve više nadjačavaju elektronski šumovi, kao kada imate krčanje u zvuku mobilnog telefona kada je signal slab. Zato ćemo izbjegavati nepotrebno podizanje, što sam nazvao štednjom. Tamo gdje mora da se podigne ISO, to ćemo uraditi, jer bolje da imamo ikakvu sliku nego nikakvu, kao na koncertima, u pozorištu, pri snimanju noćnom lampom itd. Ali ako nismo prinuđeni, gledat ćemo da posao obavimo sa nižim vrednostima za ISO, jer je slika kvalitetnija kada se gradi sa većom količinom svetlosti. To ne ide linearno. U niskom opsegu danas se teško primećuje razlika između ISO 100 i 400. U srednjem opsegu se aparati uglavnom upotrebljivo drže uz naknadno filtriranje šumova. U visokom opsegu šumovi naglo skaču i tu dolazi do izražaja klasa vašeg fotoaparata i naravno njegova cena. Kao što smo se u ovom sloju malo bolje upoznali sa ISO parametrom, tako ćemo i sa ostalima produbljivati znanje kako budemo napredovali po slojevima. Za stavku pod B ću vam malo pomoći, mada je vaša praksa presudna. Polazne vrednosti za praktično podešavanje blende i eksponiranja u statičnim scenama možete koristiti iz ove tabele. Kao kada učite strani jezik pa morate da naučite napamet neke tipične rečenice u najčešćim životnim situacijama, tako i ovdje učite po setovima. Ja sam vam za statičnu scenu napravio 3 glavna seta: portret, pejzaž i makro. Kod portreta izaberite osobu sa kojom možete da ostvarite dobru komunikaciju, koja voli i želi da pozira, koja će imati strpljenja za vaš početnički spori rad i biti mirna. Koristite niže vrednosti za blendu i srednje za eksponiranje, a ISO će biti određen prema svetlosnim okolnostima pod kojim obavljate snimanje. Detaljnije zadatke za portret i makro ćete dobiti na kraju ove lekcije. Pejzaž je gledano sa tehničke strane najlakša kategorija i zato ga nisam svrstao u vežbu, ali ga vi svakako radite i donosite radove na likovnu korekturu koju imamo na času. Makro je tehnički gledano najteži i tu spadaju sva snimanja na bliskom odstojanju. Na tako malim distancama relativni pomeraj fotoaparata usred drhtanja ruke je mnogo veći, pa je potrebno da koristite nešto više vrednosti za eksponiranje da bi slika ispala oštra. Da bismo zadovoljili zahtev za oštrinom, koji smo postavili u ovom sloju, nije dovoljno da podesimo samo parametre snimanja vezane za ekspoziciju, već i da obavimo ispravno izoštravanje za ovaj statični tip scene. Na redu je da se upoznate sa opcijama autofokusa. I ovdje ću ići po najavljenim firmama. Canon EOS 80D, kojeg sam kupio čim je izašao i evo koristim ga par godina, ima možda i najjednostavnije podešavanje. Ovim dugmetom i prednjim točkićem najpre odaberete između 3 opcije za statičnu, kombinovanu i dinamičnu scenu. Postavite one shot za statičnu. To isto možete i preko brzog quick menija i ekranom osjetljivim na dodir. Malim dugmetom koji je blizu okidača, nadohvat kažiprsta, odaberite veličinu polja koja je aktivno u izoštravanju. Za ovu priliku stavite da bude najmanje polje, kockicu. Mesto te kockice u tražilu fotoaparata se najčešće ne poklapa sa onom tačkom na sceni na kojoj bi želeli da obavimo izoštravanje. Ovdje se subjekat pomerio u stranu kako bi dao šansu ambijentu crkve da prodre u kadar slike. Kako se kocka po defaultu najčešće nalazi u centru, izoštravanje bi otišlo na pozadinu i prednji plan bi bio mutan. Tada bi došlo do kolizije tačke interesa budući da je prednji plan favorizovan svetlosnim akcentom. Osim toga, portret čoveka u anfasu sa direktnim pogledom u posmatrača uvek nosi visok nivo komunikativnosti i otima pažnju posmatrača od ostalih elemenata kompozicije. A defokus bi bio nevešt skretničar ka freskama u pozadini, koje se i tako nisu otvorile za posmatrača, ne vide se najbolje. Logično je da izoštravanje treba obaviti na jednom oku subjekta.
potrebno je aktivirati onu kockicu koja je pala na oko. Doterivanje je vrlo jednostavno. Blago pritisnite okidač kako biste aktivirali AF senzore, pa ga pustite. Imate nekoliko sekundi na raspolaganju da ovim centralnim dugmetom, poput džojstika, pronađete odgovarajuću kockicu, to jest AF tačku. Kada je nađete, ponovo blago pritisnite okidač za potvrdu. Spremni ste za slikanje. Drugi metod, koji se zove memorija fokusa, je povoljniji kod nešto starijih modela koji nemaju veliki izbor AF tačaka i kojima je samo centralna kvalitetna, pa se sve njom obavlja. Uperite tu centralnu na oko, držite sve vreme kažiprst na okidaču koji je napola stisnut i kada namestite kadar po želji, okinite. Znači, memorijom fokusa zaključa se dalje izoštravanje i onda možete da prekadrirate. Kod Nikona morate da angažujete obe ruke. Palcem leve pritisnite ovo dugme, zadnjim točkićem pronađite AFS, a pred njim samo S. Aktiviranje odgovarajuće kockice isto obavljate pomoću ovog džojstika. Pritiskate ga levo kada želite da kockica ide u levu stranu, gore kad želite kockicu da podignete i tako dalje. Sada ste spremni za snimanje statične scene. Fuji, kao i Sony, Olympus, Panasonic se ne oslanjaju previše na iskustva konkurencije, već su razvili sopstvene sisteme i u tome su autonomni. Okrenite najpre ovu polugicu koja rotira na slovo S. Time ste izabrali statičnu scenu. Potom u meniju ovom putanjom dođite do izbora jedne tačke. Pronađite sada regulaciju veličine polja te tačke. Vrtanjem ovog točkića ovde imate na raspolaganju 5 nivoa regulacije za povećavanje i smanjivanje fokusnog polja. Obavezno uključite maksimalan broj autofokusnih tačaka. Sve firme se bore i to iznose kao adut svog modela za što veći broj autofokusnih tačaka, pa onda iskoristite ih maksimalno. Kada ste odabrali jednu tačku i odredili njenu veličinu, sada možete da je pomerate po ekranu pomoću ovog velikog dugmeta koje je isparcelisano na 4 segmenta. Za gornji pravac, donji, levi i desni. Kompletirali smo sve što je bilo zadato u žutom sloju i sad se kreativno razmahnite samo sa statičnim motivima. U tom nepreglednom serijalu raznovrsnih snimanja može vam se dogoditi da ste sve uradili po propisu, ali da ipak niste zadovoljni svetlinom, pre svega glavnog junaka slike. Evo, ja sam snimio ovu figuricu ježa, koristio sam fotoaparat Fujifilm X-T20 sa njegovim kit zoom objektivom 18-55 mm, a parametri snimanja su ovi. Jež je glavni junak slike i on je previše taman. Sve sam uradio po protokolu. Stavio sam manuelni režim, izmerio svetlost, doterao crticu na nulu, a ipak imam podeksponiranu fotografiju. Poslednji odeljak u ovoj lekciji se odnosi na povremeno fino doterivanje ekspozicije, što se stručno zove kompenzacija ekspozicije. Postoji jedno matematički precizno pomagalo koje se zove histogram. To je grafički 2D prikaz rasporeda tonova i boja i imaju ga svi bolji softveri za prikazivanje i rad sa fotografijama, a isto tako i svi fotoaparati. Histogram se u Photoshopu otvara u PC-u sa Ctrl+L. Kod dobro eksponirane fotografije, tonovi moraju da krenu i na kraju da se spuste na X osu. Ako se grafikon nasloni na levu vertikalu, to jest Y osu, to znači da su ugroženi najtamniji tonovi, da su slepljeni u praznu crnu. Izgubili smo detalje u najtamnijim partijama, došlo je do zapušavanja, zagušenja i to predstavlja tehničku grešku. Ako se grafikon nasloni na desnu vertikalu, ugroženi su najsvetliji tonovi, sabili su se u praznu belu koja deluje kao isprana fleka, što u žargonu kažemo sprženo, pregorelo i slično.
Nema nežno razrađenih detalja. To je takođe tehnička greška. Ako se grafikon ranije završi i imamo lufta do neke vertikale, svejedno da li leve ili desne, to nije greška, već mera kontrasta u fotografiji. Ovde je primjer dobrog histograma. To se može odmah proveriti u fotoaparatu nakon svakog snimka. Prilično korisno pomagalo, posebno što se slika na displeju neki put usled jakog sunca ne vidi najbolje. Pronađite preko uputstva kako se aktivira histogram u vašem fotoaparatu jer postoje veoma različiti načini. Da se vratimo slici na kojoj nisam bio zadovoljan svetlinom glavnog junaka i da vidimo kako sam to rešio. Pretamne važne partije u kadru se mogu popraviti tako što ćemo crticu svetlomera umjesto na nulu oterati u plus, prosvetliti sliku, sa naravno ponovljenim snimanjem. Možemo na dva načina, otvaranjem blende ili obaranjem eksponiranja. Ja sam se opredelio za blendu. Koliko prosvetliti sliku, gde postaviti crticu? Za tako nešto je potrebno malo osjećaja, jer na kraju krajeva nije poenta da samo zadovoljimo mašinu, već i nas, da se nama nešto svidi. Imamo pravo na subjektivni doživljaj ekspozicije. U ovom slučaju se pokazalo da blenda 5,6, eventualno 5, predstavlja korektnu kompenzaciju ekspozicije jer je glavni junak sada u svetlijim tonovima, što je bliže njegovom veselom karakteru, a pritom nebo još uvek nije pregorelo. Kada sam vam nanizao celostepene vrednosti blende, rekao sam vam da bi trebalo da ih zapamtite. Primetite da je blenda 5,6 jedan ceo stepen otvorenija od prvobitne 8, pa je tako kompenzacija za jedan ceo EV u plusu. Neki ove povremene probleme u eksponiranju pokušavaju da reše promenom tipa svetlomera. Svi fotoaparati nude nekoliko različitih načina merenja svetla. Ovde kod Canona vidimo 4 načina, kod Nikona 3 i kod Fujija 4. Ja vam ne bih savjetovao da sada sebi dodatno komplikujete život. Brže ćete raditi kada se naviknete na male laži jednog tipa kojeg ćete stalno koristiti i znati koliko i kada ga treba subjektivno kompenzovati po osjećaju kojeg ćete steći vremenom i iskustvom, nego svaki čas da menjate ovo pa ne znate više kako koji radi. Svi fotoaparati su fabrički podrazumevano podešeni na najbolji tip svetlomera. Vežba 1. Kao što sam najavio, parametre podešavanja ekspozicije u manuelnom režimu provežbat ćete na portretnoj i makrofotografiji u različitim svetlosnim uslovima. Korisno bi bilo da uradite veći broj kako bi razvili rutinu rada, ali za pregled na času spremite 15 fotografija. Neophodno je da se od početka navikavate na selektivan odnos prema materiji i izbegavate slučajne rezultate iz gomile nasumičnog škljocanja. Portret u eksterijeru. Tehnički gledano nije težak, pa ću vas tu odmah prilikom pregleda radova opteretiti sa idejnim i likovnim rešenjima. Razmišljajte gde postavljate vašeg modela u odnosu na pozadinu i pravac svetlosti, kako popunjavate format slike, koji je trenutak najbolji za okidanje u odnosu na raspoloženje modela i sl. Ovde ćete raditi dve podkategorije, samo lice sa ramenim pojasom kao što je na ovom primjeru i lice sa uključenim šakama, najpre sa jednom, a potom obe. Portret u enterijeru se daje kao zadatak da biste krenuli sa čarolijom igre svetlosti. Razmišljajte kako da na najbolji način iskoristite prozor ako snimate tokom dana ili veštačke izvore svetlosti poput noćne lampe, baterijske lampe, mobilnog telefona, laptopa i sl. Aranžirajte malo ambijent, procenite koliko su senke na zidu funkcionalne, da li i njih uključiti ili ne. Tanja Motika je pohađala Foton školu fotografije, završila je osnovni nivo 2018. godine. Za A2 stepen je uradila interesantan serijal svojih dečaka osvetljenih noćnom lampom. Detalj napolju može biti bilo šta, od apstrahovanog grafičkog doživljaja linija, oblika i površina, kao što je to ovde delo Duška Damjanovića iz Foton škole 2008. godine, do konkretnih objekata, predmeta, delova s polja ili unutra vašeg automobila, bicikle, nečega sa ulice, iz prirode i sl. Kada budete pak unutra radili,
Voleo bih da izaberete neki vaš vama omiljen predmet, možda poklon, uspomenu, iz vašeg stana, veličine pa da je manji od, na primjer, dečje lopte i da mi na času ispričate zašto je on vama važan ili interesantan. Možete aranžirati scenografiju ili snimiti tu gde inače stoji. Na taj način vam mogu bolje pomoći oko vizualnog predstavljanja kada budemo na času tumačili sliku. Naravno, uvek imate opciju da radite i nebitne stvari koje egzistiraju čisto likovno, kao što je to ovde primer Ivana Hadži Ilića iz Foton škole 2007. godine. Evo i ja vama da pokažem moj predmet koji bih priložio za ovu vežbu. Moja supruga je sačuvala figurice koje su bile na našoj mladenačkoj torti. Kako vreme odmiče, sve više su mi dragi. Ja sam njih izabrao za ovaj zadatak. Postavio sam ih na belu pozadinu, jer me ta boja najpre podsjeća na venčanje. Figurice sam stavio u istoj liniji jer su bračni partneri ravnopravni. Sa desne strane sam vertikalno razvio aluminijumsku foliju za pečenje kako bih bacio dodatno malo svetlosti na njih. Uradite i vi tako. To bi bio uvod za vaše korišćenje zilberice. Kao deca kada se igraju ogledalcetom i bacaju odraz sunca u oči prolaznika, tako i vi pokušajte da nađete odgovarajući ugao koji najefikasnije dosvetljava vaš predmet. Za dalje nemojte previše tumačiti ovu sliku zašto sam ja pokleknuo, to je samo radi mog posla fotografisanja. Evo još nekih primjera polaznika ove škole, a ostale nepotpisane fotografije u ovoj lekciji su moje. I na kraju ove lekcije red je da kažem kako sam kao autor osmislio korišćenje ovih lekcija, budući da na internetu postoje besplatne i plaćene opcije. Svi moji proizvodi su autorizovani prema zakonu o autorskim pravima i zabranjene su presnimavanja i izmene. Fizička lica mogu besplatno online da ih koriste za lično usavršavanje i učenje, dok pravna lica, korišćenje u nastavi i tome slično, sve profitabilne upotrebe i tako dalje, moraju me najpre kontaktirati putem e-maila kako bi se dogovorili oko upotrebe. Nijedna lekcija nije u potpunosti kompletna, već materijal predstavlja samo dobar osnov za pitanja i dalje diskusije na času, pa u zavisnosti od interesovanja upisanika Foton škole fotografije dopunjujemo i proširujemo pojedina poglavlja na času. Spisak lekcija koje čine celinu pod nazivom Početni modul Foton škole fotografije možete vidjeti ovde. Jedan deo je javno objavljen, a drugi se dostavlja samo upisanicima jer se ovaj stil obrazovanja bazira na analizama i korekturi radova polaznika kao interaktivno učenje sa profesorom. Dobro svetlo vam želim, Saša Preradović.